Park prirode Piva u saradnji sa organizacionim odborom međunarodne manifestacije Hidroavio regata Montadrija 2023 uz podršku opštine Plužine organizovao je slijetanje hidroaviona na Pivsko jezero. Avio regata podrazumijeva niz događaja koja se širom Crne Gore organizuju ovih dana. Dešavanje je počelo prekjuče u Ulcinju, tu je bilo nekih malo tehničkih problema pa je svečano otvaranje odloženo, ali evo danas ovdje ide sve po planu. Danas imamo slijetanje 8 hidroaviona, međutim nekoliko hidroaviona će samo nadlećeti jezero i oni će se vratiti nazad u Nikšić. Tako da očekujemo nekih 20 učesnika. Ovo je već 3. godina od kad organizujemo međunarodnu hidroavio regatu Montadrija. I evo, kao što vidite, nezaobilazna tačka nam je Pivsko jezero i grad Plužine. To je nešto najegzotičnije koje može da nam se desi na našoj regati i piloti iz čitavog svijeta specijalno dolaze baš da bi ovdje napravili to neko egzotično sletanje koje nemaju prilike da dožive u drugim dijelovima svijeta. A zbog čega su Plužine i Pivsko jezero posebno? Šta je tačno specifično u odnosu na druga jezera i Pa vjerujte, sam kanjon Pive i od kad se približavate, znači sad mi obično dolazimo sa strane Nikšića, znači sam kanjon Pive je toliko spektakularan, to su tolike promjene boja, vode, rijeke i onda mi tim kanjonom dolazimo baš do ovog dijela gdje se nalazi prelijepi grad Plužine i sam prilaz i letenje kroz kanjon, to je jedinstvena prilika da bilo gdje u svijetu doživite letenje hidroavionom kroz kanjon. Obično su to ili ravna mjesta ili neki prilazi, a ovo je baš ono što možete doživjeti samo ovdje i nigdje drugo. Događaju je prisustvovao Milenko Delić, pilot u penziji, jedan od prvih pilota iz Pive sa kojim smo razgovarali o dugogodišnjem iskustvu u avijaciji. To je bio jedan sticaj okolnosti. Moj prijatelj, pokojni Šaro Simonović, on je bio sportski pilot svojevremeno i on me uveo u tu avijaciju. A kasnije je sve to išlo nekim svojim tokom, gde sam ja dogurao do putničkih aviona i napravio neki preko 20.000 sati leti. Koliko godina ste imali kad ste počeli? Imao sam 16 godina kad sam počeo prve letačke dane i časove. Kako ste 16 godina? Pa to je bilo vrijeme kad su tražili mlade klince, što bi kazali, da budu budući piloti i koji su registrovani preko aeroklubova u avijaciju. To je jedan dio koji je vojska svojevremeno plaćala, tako da sam ja krenuo sa tim putem i dogurao do starosti, što bi kazali. Danas mi je srce puno zato što su me pozvali moje bivši đaci, moji bivši učenici, prijatelji, poznanici, tako da sam ja danas sa njima se malo družio i to je izvrsno. Kako je bilo sletanje danas na Pivskom jezeru? Pa ovo mi je bilo prvo sletanje, mada sam ja imao namjeru da prije 25-6 godina i letio sam ja te hidroavione i imao sam namjeru u tom periodu da ja dođem ovdje da sletim. Međutim, nije mi se ta želja ispunila iz nekih razloga, ni sam ne znam kojih, ali evo danas mi se ispunila želja da letim sa Pivskog jezera, iz Plužina, gde sam ja ovdje, ponikao sam u Plužinama. Plužinama sam ponikao, u starim Plužinama koji su nalazile nad Novog jezera. Sad ih nema, tako da mi je ovdje, kad dođem, uvijek srce veliko, puno.